Pemirsa kewentenan Desa Wisata ring Kabupaten Bangli pacang ketureksain malih. Mawinan saking tigang dasa siki Desa Wisata sani ketetapang ring SK Bupati Bangli tahun 2018 nenten samian aktif. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli Iwayan Sugiarto Mausang saking tigang desa siki Desa Wisata ring Bangli, wantah sawetara desa sani aktivitas pariwisata nyani ngelimbak becik. Manut Sugiarto, wenten pamidaptap sani ngawinang desa wisata nenten sidang limbak, sile tunggil nyani keni wesanan pandemi COVID-19. Sekadi sani kerasayang oleh desa wisata Guliang Kawan. Lianan punika pigobat nyani sangkaning pengelola nyani durung manggih konsep wisata sane becik antuk kalimbakang. Punika mawinan paik tandani pacang nyelehin mangda nenten kaunggahang malih dados desa wisata. Paik tandani pacang mablik bagang sareng stakeholder pariwisata antuk nyikiang pikayunan ring sajoning ngelimbakang desa wisata. Saking pawowah asosiasi travel agent pai ketandani taler pacang laksanayang identifikasi ring kuentenan potensi duen suang-suang desa wisata antuk selantur nyani kekaryanin paket-paket wisata mangde travel agent dengan masarang anutin pangsa pasar. Denan punika anutin SK Bupati Bangli tahun 2018 kuentenan tigang dasa siki desa wisata ring Kabupaten Bangli inggih punika desa wisata Penglipuran, Guliang Kangin, Pengotan, Sedit, Undisan, Jahem, Kayuambua, Trunyan, Bayung Gede, Miwah Kintamani. Selanturnya nih wenten desa wisata Suter, Buahan, Sekawane, Batur Tengah, Batur Utara, Batur Selatan, Belandingan, Abang Bayu Dinding, Abang Songan, Songan A, Songan B, Kutuh, Kedisan, Bunutin, Tembuku, Selulung, Catur, Peninjauan, Langganan, Turmaning Kuliang Kawan. Dayu Swasrina Bali Pos Kuningayang.